Sitt persuni qed jinżammu arrestati fuq suspett ta' droga f'żewġ każijiet differenti. F'rejd li sar is-Sibt f'residenza u garaxx bħall-Qormi instabu sustanzi suspettati reża tal-kannabis, ħaxixa tal-kannabis, kokaina u eroina. Waqt it-tfittxija nstabu wkoll flus u armi u affarijiet oħra relatati mal-abbuż u traffikar ta' droga, fosthom miżin elettroniku u boros. Il-persuni li huma żewġ irġiel u mara li l-età tagħhom tvarja bejn it-23 u l-35 sena huma residenti ħall-Qormi, il-Furjana u San Ġiljan. It-tlieta qed jinżammu mill-Pulizija biex jgħinu fl-investigazzjonijiet. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Dr. Natasha Galja Xiberras li ħatret diversi esperti biex jassistuha fl-inkjesta li appuntat. Il-ħidma mill-Iskwadra ta' Kontra d-Droga komplet tard fil-għaxija biex matul il-lejl ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd kienu arrestati 3 persuni f'Paċivil. 2 minnhom huma Maltin u l-ieħor Bulgaru li għandhom bejn 20 u 29 sena. Huma nstabu fil-possess ta' sustanzi suspettati ecstasy, kokaina u kannabis li kienu lesti biex ikunu traffikati. Huma wkoll qed jinżammu arrestati biex jgħinu fl-istħarriġ tal-Pulizija.